Shubor nakaslem jong unong san hima. Kinong hikay kibadon po kalama ka All Meghalaya SSA School Teachers Association naduk kelas nursery haduk kelas 8 kinsa syong jingalang lasay kasngi hadian ba uba HM Syangpliang unong aibut katanat puli buthi ka sorkar ulawan ni kendu yaki kat ba kidang syong jingaki Hamadan Malki habay kran bat presiden uba Peter Ternyang ulaong ba kajing dawa kalong ban penkiu tulop 6% ni kinong hikay ulaong ba kinong hikay kin shimrai lasay kasngi sa jan halor kajingwan kerpat uba HM Syangpliang ban sangi no ya kajing yakhi You're then you're wrong. Please go to your work. Very important. Timat wan mi leader ko. Aten na. Aten ko minister. Ngingitip kay sa kamera mo ni dumi. Moy, ma, please don't do this. Baka no si inflation. How see? Si, siyong tang gawin mo. Marsan ay memorandum paslokam katatam lawan. So to pide bang ay por yangi bangingin bisar. Kapangangal OIP UCM mga batu minister la siyong dunia ha. Bin bapin nila ken pakano ngin lud katno ng pisah wara na ban pagkumno ngin le yakini kibala overage. What if he ba overage ru ngidang persyang hi ba ong ba ngin island. If he sa sun's name extrang in island, if he papindug yo room to the upper level. Kamu sorka. Kata kade kajing pun kre na kren ko komen. Tengah kwa if he ba sobha withdraw no na kane kajing syong jong pi la pia sa ngan ne pi syong ba protest ne. This is not the way. Sa buat kami dah jadi tetap kesekar kan shift direct bekuntunan yang hapri kun yang emtet ki there's no emtet ya kito gibri option ya kito gibri kibala join shwa calculator rek dong ar show kamu kito amdan kam emtet show kan shift direct yes ya kito shwa bakin shift sate kin sudan tang kan departmental exam ko rasa jingkli par kelomba mentapi ong relaxation sa snem deh dia gitu kibala pelat dia kata kasan snem ban dan lah yang dan don chance ne kata ulah temen dah bro lem no syo the stiwok jong tang mo ila da pi bila long alai pun nyo menta da pi long alai pun nyo te la pi long sau po ru da ai sa san stem sau po san ng day hok ang ban da la cross kita sau po san da la kiu su da long ap su tin jubor na cross na pi om no Tom lele dengan ini belajar perlu ila persang punya kendo asal mungkin sih milik step perlu insya ila wani kendo kumbang timut ya kendo yo Vijay Menteri yang lu edition minister yang lu edition minister apa dia buat ke ikan step sebuah kasim ke sorkaram tadi mangiru ini ikwa banyak semua ke ikan bahasa sorkar ke kasim jadi ikan berfungsi atau si wilayah dong kim simla nak liang un sim seru ai dulu penting padahal rela lagi kerja halor kata kapang bakadon kata step kata ke thi ka lese ka don ka communication gap hanur ang si rekam de ban lok ta lese ka de communication gap ya kata ka banga sujaran hak banga poi mata sini de ngai iba ke syong de na so de banga kren ni de ngang shu ong tang ke sini sobha Subhadon ka kerja responsibility sa terpendok hero. Naman menta stang si benai lakut ke school. Dia kalau dia for exam iki ko. Dia ban ai result iki, dia ban promote iki. Dia kamu dalam pi syong ni. Tak kajing dawa tak kamu tang yak se to. Labo ka kot kasla. Ndai dah kamu pi syong gum ni kamu ke ek ni. Ba ka kam ka jong pi menta minister ulayat sai ula pha examine hu director ula ong ba wara. Kita kijing keng katno kapisakan lut but katno ku ki kam te ipot sipor pon ke government yang saya habyawan yang nama kani ka jing dawa jo pi jing ki jo pi there will be no end to it da ka ba pi syong ne pi mut pin kut lut ki problem jo pi no it will not end kata ka daw ka sarkar la sai ka hapsiu tulok jo pi ra de por sim tulok ja pimyo sa tulok ni sejar mati hayeng hasem ki kon jo pi dan dia pia corporate lang ban ni ro corporate betul tapi saya nomor yang isang ikwa anu berjingkar nah sorkar ring hak bilik dulu ni kubnai pajin lek tu ni yang jongki tim semai kalau ka
ka belum official deh. Jadi bagi karena official ini beli ngiru yang bisa apa. พี่วันมันคนตัวเองนี่บางคนใช้นี่ก็แต่ก็อีกก็แบบใช้นี่สุดมันก็ถ้าเรื่องนักเรียนจุนี่งัดไฟงับชิมฮีกระสุนจุกินไก่กี่บางวันชูๆก็แบบนี่อัพya ka notification order la ni ka thoi na ka ma la tang chui kan bor bali ti kin ai kai kim kwa chui ka ta ki la ka ka sukar ka kamut kumdu do ngi kam beda ka jing tho tang ba ini hun don ka ha ni sha na ka di balik pan na san ko ba ogi ka ba chifat man is thoi ka burden juga government ki la ngi pan nong ta regulation ka ba e do ka ini move shoy ka enhancement kenapa ka sukar kan yo kan perkat ka jugi udah apa ka sukar ka rai ka la shimi ka rai balik ni kum ka ing su khoi kumdo bang pediang berarti ini pediang tak apa ada gaji thol ada wei bal ada gaji thol ni di kai ilong lah wei bagi atri lah persoalan Hoi kidon ki ni ki no hi kai jong ke SSC ki ba ye shong hang ni ha po madan malki te na shuan ban appeal ki ba ni de ban don ga ta ke jing snowlem ye banta ki kena school ki ba la du school banta na la de ubnai Oktober stang si benai la de bakin pelong ya ke promotion exam bat kumjo bakin ban ai result iki re la da ki shongsa hang ni kalong ke ige ka jingdu nong amdei tang ya ka school re kumjo iki khna bat ya kalawe ju ki khna go ngala yo snow ya ke jing dawa ke jing kerpat jungki oi ngala pensu tu iki ba na kaliang ka sarkar ni ngilal dang persyangkat bala ki dawa ya kata ka increment ki dawa ka enhancement ban penkiu ya ketulok ki dawa ru ban relax ya kata ka age limit jongki te ya kita ban syong simit lane haipor iba khandiap nim numla bangin le namar balai ka kentup palat khalai hajar ngot kino hikai ki badon hapo ka jela jungi bro ni sim ki kamu ni hapsim lang ki baro nadu ka LP level UP level ka secondary level high secondary level te baro anda kuntup lang ki SSA teachers ki don palat khalai hajar cispa khandai po ti namar kata ada ngapun sutu iki ba aipor ka sarkar ba kan penkre aipor ka sarkar ba kandang pek benia hawat ka pisa ban penkiu ka tulok bat kumjuru ba ngihap amen ya ki rules ban penkiu dan ban relax ya ka age relaxation bat kata ka jing penkiu kalau don lupa ha kata ka main jo ka sarkar nakaliang jonga kumu advisor minister bat chief minister nilai syong bat nilai pusan bahai kini hikam de nakaliang UCM ru pula IT haka department ba kade bakan wat ikilat ikilenti kumno bangin ai ke jingirap akini no hikai omde nakata kadon de kajing persyang ban regularize ya ka post jongki kamut ni man usnem gidon kumbasan spa teli ki post ki balai haki SSA lani haki regular government post de kajing persyang nakaliang jongi kalong bangin tab yakini ki SSA teachers ha katai ka regular post kabangi ngidang persyang ban penkre gila ban ong ba tengi le amno ya kita kamot ngi hap syong ban ya kun biang ya ke emtet dengi ngi ong ya kito ki no hikai ki bala don lupa haka kam hikai na do arpulai tari August ar hajar sipo kamot ki kim don kam show bakin tho emtet te kita ki bor khoi ki sembo perkhat ngala dep ai hakini ki no hikai bat nga ala appeal ro eki bakin call off no eka stai jongki bakin lek pai no ski classroom nang ba ki khna school jongi kin yo ban pendep ya ka course jongki bat kumjo nakaliang sarkar ro ngin yo bangindang penbet penbiang no ya ke jinggawa jongki dan ke jonga ngadi babu kita punya bat ngabat kumu president juga all Meghalaya SEA School Teachers Association Tapi batal manging iba isam sampliang at besta juga education iwan mane ban ong kuno ha ka bari ka ni kasni ka ba sao ka jing syong ka jongi hang dia
on the way ke enhancement of the government kamar la kupa kras na bi ke sembio isu ke tulom ti ha ke dikasni ko minta ke jamin na kalian advisor jong ka education iba champion lawan babjo lawan babpe jadi lawan balik kedua jadi ti na kalian jong la ya tu ya ke ba na kalian ke sokal kala persyang ban perkre minta henry na kalian jogi kini kai ke badon hangli ni la ban kemudian ya kaba mau uang bah semua call off no lah di sangi no ke syang kelain mur ke jongi hani nomor uhi dalade lawan kuma advisor pati thu ya ke ba soka pakre anak batai jongi tina nak nak jongi ngelasin ka terai dan ra ya kini kajing ya kini kijing ya thu ke jongi ya kini kimat ka ba mau le thu ke ba soka plan batai jongi ha ka si ka ba sa syang la syai kasing saja santarik ha kapur arbaji kajing dawa ka ba ka jongi batang ka di kawai hi ya menta namangin ng pala ba ni kren ka regression henry ngishim kawai hadin kawai kijindawa ti kijindawa ka pungsan de bar ka bangi bu menta ka ditang ka enhancement ka basis 4% 4% kalong baik bu na 10,000 kalong baik 10,000 hoy naka 10,000 Ting bahwa Isarwan tak hilapang dapat menjurus kaki juga All India School Teachers Association seperti jika kue nak kajing keren kejong advisor juga education government kei kebangi ni nado pasdang ni lakyar swai yakni ibu sa pentabaan organization nama apa ni sutin kata security kejong ni kan kei kejong ong ni menen mabulai pa ban call off education kejong ni mari itu ini kanan lang mat enhancement bat kunjung organization ka juga pot genre habis bat kanika enhancement kai kebai ong ne kam si penuh ni marle kam kat kum tin kebikiran kam si jahap bat kataka diman ko jungi bat ka baru kebikiran spang organization ke bangi sokir ha bat bangi so ini so pikir bahana muntai pranoi kai jungi kelong ba kai ke belai kerja yang di ka islak session ke baga government ai ya katuru yang bahkan sa decide government rei mulu malaman ya tu ini ba kalaban poi hadu sausan snem ini subuh kajingkeli bolong ba ini keren saya kasih isi beri kini kimat bagi kermin rengi sutin baka benjai gitu kino kai peran kai jungi cross yang sausan snem kerta bat kabar pade ke bagi keren saya ba itu kiba nadu arjar na agos arjar sipo sajro hakabide ban kumbiang ban ngin hapan ma cha ka pollution mar kumbang itip menta nak liang jungi para nkai SC jungi mar ba hak SC hi kimpat bon kiba bilang le yang tet ditang itu bilang biang harta kiba mut anatem syaka government pu kani gawai ka pollution ka ba ye itu bojoan hidin arjar sipo yo kalak ban kata telor kata kan mungkin ba ngimpat kwa bani kani rege jing ong jungi mene ka penting tisu yang hi kinoi kai kai ke benjia ya gitu kinoi kai ki bam ya gitu kinoi kai ki baningkong ya gitu bala pala sausan snem kabar ya gitu kinoi kai ki ba ka consent jungki ki ba ki join haki ka initial appointment ke jungki ki join ha ka tu ka kerdan nri menta kerdan ke ba kapan le dak we kerdan bat kabar pade kabalai pade ke dei ha ka bide gitu kinoi kai ki ba nadu arjar sipo sidrong menghapan match ka consent ka kumka NCT norms tiga tur kadi kowe ka ba pensiringin marulai bondan nangdon kinoi kai jungi ba ki badang sa ban pendep adilet pat kumjuru hi majority nak liang jungi nang sa ka MP the last one ada pengen tentu ye seat project director ye thu ye dak ngidon tam kumba ki belaw qualified ngidon kumba hapo arajar dekai ke benjai itu di 10,000 pat ki badang dunai ka qualification